على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من به نمایندگی از دفتر زون شمال پیام‌های نیک محترم جاوید اکبری مسئول زون شمال اکت استاد بشردوست مسئول ولایتی دفتر اکت سلاملرنه سلی تقدیم می‌کنم. ثانیاً بروز بر جای خوشی که هیچ کمده یادده یا اوشه صادراغ ایتسای خالده کل میکن گفت که آلت بوله که بالا سالای سال برده مشکلات سرک وارده، خصوصا تابستانده زمستاندن بدتر مشکلات و زمستانده تابستاندن بدتر بارده چگرنه قولیدن وی تو بلمایده و قشته هم لاینه قولیدن منو بلسله تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد مردمه کلن. مثلا اگر بزده خدای نخواسته بر مریض دار نیوز بسته اگر بارندگی بولی تاخته تا سرک خیره چقدر منده اینچین کتا مشکل منو بسته و قبال ازو سلا منم با قبا خیر بعد از اینکه سرک زلاده کور سلا کرایه نیسته خنچه هم پایین شده اگر بر رکشا سوده بلان جای آلبادی زید بر رکشا والا بر چوت لایده بوشه چوت لینده در شده سرک خامه یا جغل ده اگر جغل بسته یوزر بدیسته خامه بسته یوزر لیده یعنی مستقیما اقتصاد مردمی مونه رویله با بنان بزده خواهشوز مردم نشو قبال از اینکه دفتردن تشکرلی قلاوز که شنده مشکلات از دو بزنه در نظر آلت تلا و با مشکل از در رفع بولشتی همکاری قلب تلا بلادن تشکرلی قلو زم نزو مردم نن ایچ تقاضا لرز با تقاضای اول شو که سلا پروژه سامالیده اکی وچ نگاه دن بر نگاه سدن بو که دفتر علاقمند بوستن پول بیردکان علاقمند بوستن که مردم کمیلشات بده که باشقه هم شوریه بودجه بیرد بر ایکی لمچسه ویز ملکلریز آبادیه سامال است وش لمچسه هم هستن بزرگ راه بو که بر کتا ثواب جاریه مراقبته یرته هر کم که زحمت قلسه شو سرکه اگر برکی غلطه توپر تایلیم بوسته بو سرای خراب بولجا بوسته یا شو آلجا بوسته موندن نمی‌کند ایوز مراقبتی کنه و اساساً سلامونگه سامایله فرقی تاد فکر لا من داغم بولا لا دخای که نه دفتر گرفت انجینیر گرفت نه شرکت گرفت سرک تو ات بره که منگه نمادی و یک رویل تزای ویم بول ماده خو ثواب ده مولال مادی و ملک خدمتی تاوزیم بونیر سام بول ماد بنان مونگه معنی تقاضام دفتر نیم تقاضاست شو که سله در قسمت خصوصا قریل شاید آلت بلک بالاده اگر کتک چی در نظر آلسه 20,000 نفر شاید کتک چی یشسه هر کم دا آتی اگه بزده بر غلطه سرکه که ترو شوردم تورپاق آلو هر کم ویس فامیلی مثلا این سال هسته معنی فامیلی می گرمه نفر هر نفر نه اکوشم بر غلطه تایلی من دیسه این گرمه غلطه بده 20,000 نفر یشسه 20,000 غلطه توپر بده پس بنان بونرسه ساماریله بزده شرایط فعلی امارت اسلامی دن خصوصا مسئولین ولسوالی لدن همه لردن تشکر کنم من بونرسه تا که امنیت بولمسه آراملی بولمسه بونرسه بولمایده خصوصا بونرسه مردم قرمقل تجربه کرد میلیون ها میلیاردها دلار کلده گرمیل نیچده لیکن برتا جاغلم کل ماده یعنی پس آراملی بولمسه امنیت بولمسه اشتاتم بولمی بنان منگه شکرگزار بولایلی و بولادن هم بزده تشکرلی قلاوز که تو قسمت ده امنیت کلیان آراملی کلیان هیچه و کندوز یوریال هاوز ویشه اساستان من بوشته بولی کلا منو آینده سه ابز مراقبت و چون جدا سلدن تقاضا قلاوز که منگه همکارلی کلیلا و سامالیلا من اولسول صاحب آجوماری صاحب دن بر دنیا بزده منت دار و علت هم بو که همیشه کلوز بزمن همکاری قلب تلا ایت تلا کلیلا هر اش بولر ده بوسا من سلام من کیچه و کندوز خدمت تماندو اوزال قاس کماندان صاحب امنیه مولای صاحب مسئول استخبارات صادق آقا و متنفسین قرمقل هم از بزمن همکاری ده و بلند کو کوشش ایتیان وشه اساساً من بروز بزده شونیر سلانه ثمره رسمی کلو
قابل یادآوری bilaman محترم آجی صاحب زایر آقا شمایید شو منطقه‌دن سرکتی کوب بولشلیه خو اضافه بولشلیه و بویر تطبیق بولشلیه کوب همکارلی قلدله غیابلرده bizda o'ladan man tashakkurli qilaman خداوند هم موضع اجرنه نصیب etsin پایین بریان در مجموع شونه آلو bizda کوچه هایی که باقی مانده جایلانه هم bizda کوشید است که شونه اضافه قلسه و تا وقتی که سرکی که نقشده آلبده وشه تکمیل بولمسه başka joyini bizda در نظر olmaydi وقتی که bu تکمیل bo'ldi sonra bo'ladi ki nazar bo'sha har ko'chani muhit mantiqani vaziyatiga qarab o'sha miqdori sonra bizda jagal در نظر oladi jagali ki filan sizlar در نظر olingan 20 سانتی jagal در نظر olingan 4 metr arzi و درست کمپکشن bo'ladi و امید etamiz ki سالهای سال بخیر bu sarak sizlar ish bersin همدن اول به نمایندگی مقام ولسوالی ولسوال صاحب و خبرنان صاحب و تمام اهالی شرافتمند ولسوالی خرابخان طرفından yine bir gezek engineer صاحب عباسینی که bir نوجوان با خدمتی که bizlerin Tor ولسوaliyan tuyda muassese yakdidin serbaralığını fiş diyorlar. Bunların hizmetleri şayestelerinden ve köp ketteken hizmetler yine enjam verenler bilhusus ulusuali karamkhola hemişe teveccühler şu tarafa Allah tebarek ve teala bunların hizmetlerini dergahında kabul edip bunlardan hem bir cihan teşekkür ediyorum. Allah tebarek ve teala bunların ömrüne rızkına Allah teala bereket nasip etsin ve akiyen kabul yadavari bir ketteken fuli ki deryayı serbentten icat edip verdiler. Min ba'd bana bu 6 kilometre sereki cagali ki bir yere keşfedip muhterem muassese yakdidin tarafından bunlar ben namayendeyi muassese yakdid bir yere getirip oturuyorlar. Bunların özlerinden ve muassese yakdidden teşekkürlü getiriyorum. Özüm tarafından ve tamamı akvam tarafından ve tamamı ulusuali karamkol tarafından bir cihan teşekkür. Allah tebarek ve teala bu navcavanların bu engineer sahipleri Allah teala ömrünü uzak edip hayır ve bereket nasip etsin. Allah tebarek ve teala bizlere hem bu seyrekten yakşı istifade edip bundan hayra olunmakla bizlere Allah teala nasip etsin. İnşallah bunlara bizler hem yine vaade veriyoruz ki şana ve şana yardımcı inşallah her güne hizmet oldu. Bizler hem hizmete teyyar. İnşallah sizden hem yine ilticamın şunu ki ne tenha mu iktifa olsa yine hem barbar projeleri namçuni ki karamkol bir zayi ki dur iftada bir belis cagal buna taşlanan dal sereklerimiz mükemmel hemmesi harab ve mahrubete şuna der nazar şu hizmetleri enjam verdiniz min ba'd hem mutabaki sereklerimize hem inşallah müteveccih olmakla sizlerden derhast ediyoruz. Allah tebarek ve teala hayır bereket nasip etsin. Gerek hazır altı karamkolun kança kariyeleri var da şu kariyelerin cümlesinden bir ketteken kariyenin bir kariyemiz bundan müstefid burada. Halanki başka kariyere hem imtidarı var. Hatta 3,5 taban ya da bir imtidar burada. Yani kariyerler geldim. Tamamı kariyerin verdim bir yere geldim. Çünkü Tor ulusuali karamkolun hem böyle birbirine irtibatlı katnaşığı vardı. Birbirine irtibat raft amedi var. Şu raft amedi için hemen kariyerden bundan müstefid olup biledir. Yine kança kariyerlerimizde hem var. Bana şu şekilde serek umumi vasli ulusuali karamkol ila Yusuf Mürdai halifaş bulganıydı. Bu kul taklif bulgan harafga muhtaçlığı var. O kariyer işlerine, köçelerine cagarındarlık ederroti var. Mesela ulusuali karamkol 3,5 ila 3,5 o yerine cagarındarlık ederrotimiz var. Ve mesela Kıpçak mantıkası bu tamamıyla cagarındarlık ederrotimiz var. Tamam karamkollu ulusuali sahayı karamkolya devlet-i sabıkada hiçbir hizmet sure tapkan yok idi. Bu list siyade taylanyanıydı. Bu list siyadeydi. Elhamdülillah bir bereket emaret İslami bugün zemine mesait buldu bizlere hizmet bularlık. Bir cahan ulusuallerimizden, o kettelerimizden teşekkür ederiz. Akditten bizler bir cahan hoş bir intiha hoş bizler akditten. Ne olsun akdit? Hoş. Allahümme Rabbena kullena ve israfena ve kefirena seyyiatına.